timu munana z'ebyaro nizo zibire nizahayanira empakezi aho Kashare esingire Nyabubaare muzakamaririzo okwangura empakezi za Tumuhimbise Cup. Tubura mu obumwe tubura mu empira twinfuna mike shanga tokatiri n'ubone cy'ibitwe twatanu kono usanga umwana asaga no mpira takubasa kumuntu wa kutwara umisho. Empakezi zibere zitebenkanisiibwe Julius Tumuhimbise kandi abasingire bahirwe biconco. Omugandi makuru timu y'ompira gw'ebigere ya 6 o'clock etandikire kwetebenkanisiza season ensya y'empaka za league eyaburenje rw'izoba. Aba banjwira abazaani mwenda hamwe n'omutendeki museya Richard Makumbi obire narwo mu timu ya Karo Karungi. Okusinzira ku level y'omupiira ne volume ya game omukulu yarabye nga kyetaagisa okwongeramu strengtheninga kulaba nga goolo ebeera achivinga goolo y'eki turesireho abazaani base atongiremu ha tiimu kuko okukimanya wano wenda kwombeka tiimu tokuza kusigaza abaana bahaka bonka twasakwasireho tuya abaana ba tiimu ez'indaheero oku ababire nibagize okutwereka omutindo ogutukwetaaga live tukuzamu basayininga abaana sofa tongireho abaana mwenda ha tiimu egi. Nintegerize kuro mpira murungi aha kisaaha eki abo kugira ngo omutiimu ita tusigiire omu liigi kandi twine kochi murungi musya kochi Makumbi atwire omupira nagutegeera nibarukuporomotinga tiimu zoona ez'omu Western akazita omu Uganda Premier League. Empaka za season egi nizitandika 2018 okwezi oku kandi 6 o'clock netandika na Rwampara FC omu Kakizinda.